O Samoa, e pele o e ile ananga, e titi o e mawhaatauwa, ai mamanu o le atua lava. Samoa la mai, na e pai le whawhetai, i le atua le tupu o le atunu. Samoa la mai, ma e pai le whawhetai, ia pule pea e whaavava. Lo unu e o Samoa, o Yesu o ia o lo tautai, na te tautai, lau malanga, na te whatonu ina uala. Samoa la mai, mai e mai le whawhetai, i le atua le tupu o le atunu. Samoa la mai, mai e mai le whawhetai, ia pule mea e whaavava. Samoa la mai tātou whai o le whawhtai o le peserena sa amataina ai le tātou po kalamina nei foi aso lua a perila lua sifulu ma le ono lua afe lua sifulu ma le lua moni lava le whamanatu o viinga ma le tātou atunu e peo nau suina le sunga ia a toa Ripley ia al pesen teutauina ma tu whaatsia le sunga ia Peni Amina ua whai langi le whalaunga mana tua i pea fo i le uso
tamale tunu ia me se foi o le famana tu pea o pese maviinga o le tatu tunu o le ngalo Samoa o le ngalo o Yesu lava o le tatu tautai le tatu malanga le nei tatu o le mai no masina na fa le nei tau sanga lua afe lua se fu le lua a lona lua se fu le sono o aso o le masina nei a perida ua molio o lo to soi fua malo tato wala il Manuia male sanga le mu mai le lofo le tato mutai de langi fatale fatu Samoa lo Faife'au o faina maua mai nei po kalama o le Taulogologo Amerika o le tautua le siufonga le Auaunaga ia o lo ia no ofisa fasaralau mai Long Beach California i saute ia o tato po kalama nei o le Taulogologo Amerika o lo tu in sao tu i le whangaloa San Francisco lau tō ono nei Moegagogo Tamasese ma wawa lua mo le sunga le whatonu o le siufonga o le Auaunaga le sunga i atu le epa whawhetai li o sua ia o lo o whatautai mai le tātou sā mai le ofisa tu tono Long Beach pa lo soifua ma le langi mamalu tātou atunu o e lum whanu whafonga mai le nei tu lau le aso ua tele titi nei le fitu ele aso lua sefulu malono aperila lua afe lua sefulu malua il matu talafatai nei California ia po le itu isi sifo o le malo tele nei o Amerika o fea lavalo e whaiona e whafonga mai whatalavatu ma malu le tātou atunu i le malu lau tele o le tātou atunu o Samoa ia na whainga malo e lua Samoa i sae ma Samoa i sifo apea fo'i le mamalu le tātou atunu i lona tūlanga whalupe ina. Ia, ai mese lawa fo'i o una le tua o lo talafauto, ai mese o puna wa i aua le Faife'au mana ngā luenga le tua e mono manu. Ma tāro sia Manuia aua Samoa i so se fata whaitaulanga e se ese. Samoa e o lau whaafonga ia alamaia. Tātou whairevi inga e pe labo ntomua le pese Samoa alamaia ole a tātou amata i le atua i le tātou lotu Afiafi e foi ua mai a Faife'au mga luenga nei tūlao Amerika nei vaenga lo langi Amerika ia o nisi o lo tau mwhai pēr ia mapu mai e whalenga pēr le muang an tātou avelvi inga ma le whamanu i le atua o iu le aso i no wapo e ui lo iei nei tūlao o Faife'au i le la ilu nei whatala whatai ia e tali tonu o iu Faife'au ngā luenga sa whenga ia e meisa foi o awa o ngā mwhanau e tūsai malmalutia le lofo le tua tātou avele vi inga i ante ia o le asaunia mai sunga le whatonu le vi inga o le tua tātou te amatai pese o saunia.
O te tautonu tau no mea on tātou whaauau le te talo le viinga ma le whamanu ma le whaaftai I le tua ono lana tausinga o la tātou te talo. Moni lava lo viinga le tua sirisiri e se sa mātou pipese ai. O foi nā tuai se tasi o foi pese o lo mātou o tunu o lo mātou viinga foi lea whatasi I le ne Afiafi. Whea lava sa moa lo sala lawai. A me se fo I Samoa Amerika nei wa Faife'au le yaso I le Manuia I lo lofa. Wai na wapo toi o ni nai tula o na Faife'au fo I leo le lai no na fuanga. A ua mai a Afiafi mga luenga le ne yaso. Wa taunu fo I whanau I maota malawa sa tapua I ai ta mam tina matutua. Ai tainane fo I leo no manu leo whenga luenga pa ia le tua. I lo lato no futapua I pea awal maliu le Manuia o Samoa o lo salalau I le nei whangaloa e mesi Samoa I atunu ato Amerika ma vaenga o le nei lalolangi. Mātou whaaftai lo lofa tu no wa molio ai lo lato soifua ma lo mātou wala I le nei foi vaenga o le aso o wa whao popoina I lo lato soifua ma lo mātou wala. Tele lava ino lama tia le fili e meise o whawhesa la vei o na mauai I mātou I mai lei. E te tonu le alofa o la wafio o mātou au li ai man Manuia. Le ngata fo I lea e ui lava ina mātou whalongoina pēle langa le maliu maleoti o lau fina ngalo lava lea. I tupu mai li tangata il soi fua maola e whapea fo I roto fo I atu li tangata. O au lava mea na whai le fuefu e mese le nganga I au a ao e sao fia ai le langi lunga ma le sao whainga o le au pa ia e whaatasi malawa fio le Manuia e whavavau uia lea mātou te le whaititi ai na watu le viinga ma le whamanu I la au fio a wana le se anoa lava oe le tua silisili e se o Yehova o leo ia Israel we le tuli moe e le moe lava. Na tele tuuna I mātou I mopewa o mātou vai au lo o malu tia pe I mātou I lau sila whanga pa ia ma lau le honga mātou ngofie. Hoa ia se whai loto ana le tusa ma lau fina ngalo. Le li ie mātou whaonglongo fo I tau la vivese ia mātou mawhau. O lo alu pe taita inga ma le tu ngā o le whamai lo mātou o tunu o Samoa. O lo alu ai pe I luma le soi fua ma le ola ua amia ona o le tūlanga o le whamai ma nisi fo I ngase mātou I ao lo whengai ma lo mātou o tunu. Ia tau ia le nei le ali ie mātou wala au I tuli loina I lo walofa ma lo wanga le lei. A o whenga iai Samoa ngā lua I ona tapu mo na sā wale puipuinga o le whamai. Ia e fisoani I tai o le tunu, whai ngā mālo e lua. A mese fo komiti ma komisi whapitoa, vaenga le soifua mālo loina o lo lato I tamo whai tonga vitinga. Ia māla fo I pui ai ma malu le tunu, a mese fo I malu mālo. Tai nane, o le lango sua o le pule ali mwhai pule o nuu ma la whanga ma le tu mālo. Ia lo whalau fia whaongaina ia la uma, a wale soifua Manuia o lo mātou o tunu. Mātou titalo mo le talawhau tō Auaunaga. I lea wharesā ma lea kalesia ma lea kalesia I whata whaitaulanga e fia. E le ngata I Samoa ngalua, New Zealand au Setaria, e mese fo I Amerika Tele nei, ma so se vai panoa le lo langi. I iai lau whamnianga iai la tau. O lo iai foi tofi ngā whai ngā malo, o lo salara watu e whai la tau musui. Whapitoa o malo ngalua I vaenga ese le lo langi. Tūli lo ina lau fio. O lo mātou pō kalama le Afiafi o le whasoa.
ma le taulogologo o le asaoga ia faamanaina e lauafia o le a se upu mai lau finagalo ma lau tuisi paia ia mana lea i le tala lelei mea uma ia ua matou batu ai le viiga i lauafia i lē faitiitia pea le viiga ona o iesu keriso le taulaga tutasi na ia saunia mo i matou ua afio ai le lagi auina mai le agaga paia o fai ma fesoosa anisili mo i matou te taulua i ai i lo matou vaivai faatasi mai la uafia i le vaega o toe lenei faamoemoe ma lenei po ia malutia i lou alofa maua se malologa o lou atunuu ia e maise foi o le feʻau ma galuega o loo feaga i pe lenei tulā tatou ma lauafia o e manuia ai e ala ia iesu keriso lo matou alii faola o matou tutoalo ma valaau atu ai nei amene. O le afiaga paia le atua mo i tatou lenei afiafi e tusaona tatou maua i le tusi faitauasa o le e fakasā faapea foʻi ma le e fakasā tusi faitauasa o le IBRA mo le faitauina o le tusi afiaga le atua i le lalagi atou faapitoa mo le nei aso lua a pevila 2.20 maua mai le le tautanome lona taupu e 2.2 a o lona faiupu muamua e o lona faiupu e fā o le matua aua e te taofia lau fesoasoani. Aua e te taofia lau fesoasoani. You may not withhold your help. O le matua mo me lona vaeaga muamua, faiupu muamua ma lona faiupu e fā e faapea. E iloa le povi o lo uso po lana mamoe ua se, aua ne e lafi ia te ia. Ia e matua teiteina atu i lo uso. Awana e iloa le asini o la uso po lana povi ua paʻu i le ala ma e lafi ai ia ulua toʻalua ma ia e faatū iā te ia o le autū o lenei aso aua e te taofia lau fesoasoani ma le tusi o tutuanome 2.2 faiupu muamua e oo i lona faiupu e fā. You may not withhold your help is the theme for today's Bible reading according to IBRA. O te faitauina te vaeaga o le tusi faitauaso saunia e le e fakasā. So se faapopotoga o tagata e faalagolago lo latou tamaoaiga maua i le galuaina o le fanua. Masani foʻi ona iai mo latou lafo manu. E le ilope gaosia gaoia se manu o le lafo. O se mea faigatā lea i fai lafo manu auā o tupe maumau ia. E faapea foʻi le faapopotoga o tagata o loo fautua i ai le tusi o Deuteronome ma o le gagana faaletulafono o loo faaogāina e tausi ai le vafeagai ai o le au fai lafo manu. O le gagana foʻi lea ua falau e tele e le tusitala o le tusi o Deuteronome e tautalagia ai le vafealoaʻi o tagata o le nuu o le atua. E le faigofia le faatonuga o le aumai e le matua e maise la alu o le teimi o le tagata e vaavaai ma tausifua le manu o le isi tagata po le manu o lona uso peitai o le ano moni o le faatonuga o le taumafai ina ia fausia se faapopotoga o tagata e faaleatua lo latou soifuaga ia sofaiso e le gata e atiaʻe ma vaavaai lava e le tagata ia ana ia mea a ia faapea foʻi ona vaavaai mea totino o lona uso
malona tua oi ai mai se I teimi manao mi ai le fesoa swani. O tātou sauni o whātu I o tātou uso o lo manao mia le fesoa swani. O le fesili wha manatupu manatu lea a le tusi whaitau aso I lea so. E le tau no fia le fesoa swani atu isi. E alu ai lo teimi ma lo malosi. E a mese foi e fōlinga mai e tali tuari maine nisi o teimi. Pe wha amusia foi lo loto fesoa swani. Peitai. O le manuia e fua mai ai mo le lau tele. E mese le anga I atu I le lumanai. O le mea sili le nā o na tāua. Ua whaasino mai e le tusi whaitau aso le e whakasā. Le te talo e au na tātou maua le ni aso malona manatu o tu. Le tua e. Ia o maua le rotu tele e ofo atu ai mo so se tasi. O lo o mana o mia le fe so swani. Ia vea foi le nā ma tātou te talo. Le au whaafonga e meise le tātou atu nu o lo mwhaeo na mai mo mai le nei whaasaralaunga le tau longolongo. Tātou te talo whaatasi le tua e. Ia o maua le rotu tele e ofo atu ai. Mo so se tasi o lo o mana o mia le fe so swani. Amene. Ni mais tātou pese le sunga I le whatonu ia ona tātou whasolo I leo le tātou po kalama.
Manuia le whamanatu mai la Faife'au mātango fia wale maua le swafa la Faife'au a le viinga o le atua e pe tātou masani e yaso whaiso le ali ia le atua o le whai mea e whai o au ngā luenga mātou te o whai o mai uma tupu mātuno uma ifo i ate o le whamanatu mātango fia fo lea pe lawa fo o le nganga o le tātou pokalama o le Taulogologo Amerika me se Samoa o lo laram papa au le nei malo Tele malo na malosi mai mal tau taua ma ona foi tūranga whitai le wawhenga iai me se o taua pe ona whenga iai le malo le tu sai le vai tau ia o lo tau wha malu pe Amerika mai la tau malo te Tele o lo iai le pulenga po le malo si anga wha me le Tele nei ono po in tātou ono utou si le fia me tātou i loa ia al whamanatu o le viinga o le atua sa tusia o tātou tamamatu ma tina i o whailangi fo launga o le whamanatu ia i tātou po whea lava le raulangi tātou te iai tātou mana tua pēr e pule au le atua o lana pule o lana malo e while mu o lo ua tuina mai ia i tātou tū mau pēr le viinga ia te ia te whatala whatu sa moe lau whafonga le ne Afiafi o le pokalama nei o le Taulogologo Amerika o Faife'au masui o le sunga i le whatonu i a tuila epa whawhetai li o sua o lo Fofogaina mai le tātou ofisa tututonu i Long Beach, California i saute o lau tō auna le Moegagogo Tamasese o lo tuina sao atu le tātou whasalonga le nei mai le whangaloa o Samoa o le Taulogologo ia e pui ali ai foi le fautuina le tato tunu malu lo soi fu papa au le tunu ia e fa ilo atu ai foi le tautuanga le tato si fonga le tai fo ele ngata le fa so ai o mata upu po me si e au si le fia le tato tunu ia me se foi le fa so mai o lo to foi si le fia mo le tato lo ina ia tato fe fatu fatasi ai la tātou whala e malanga whatasi ai i tātou atunu au ase Manuia i salalau solo o le lalorangi. O le vaianga leu tātou pokalama o saunia mai il te whalitua i a Margarita Fatilua ia o le vaianga nei tau o talo o le vai whangalo nei i San Francisco o sunga le whatonu atonu o mau mai a mai alea i o se tasi o tātou pese e fa vai foi tu so tala o le vai fonua il fangalonga San Francisco ia na sauni mai foi le ia o tala ua maua mai le tātou malo Samoa na sunga fa ton fa foi le paia ma le mamalu le atunu o lo mfai ona mai moa ma fa fonga mai le nei Afiafi o tātou tala nei mai vai fanua po le fangalo nei ua mawhai o na awina atu o le tātou porokalame o le Taulogologo Amerika, o si maia lau whafonga. O le asatonai ua mawai atunei o le nei masina, na poto ai le matanga luenga California i mātu i le lau mua i Sacramento. O le pulenga i Santa Clara, o lo i le taitaina a le Faife'au toeina i Asia sangi siamu, ma le pulenga i San Francisco, o lo i le taitaina a le Faife'au toeina i a salesa whaalau i le whonutanga a lea matanga luenga. O le sini ma le whaamoe le whonutanga, ina ia whatu whaai, ma whifo asoai i whina ngalo, ma manatu a wale whaatupula ia, o le olanga whaaleanganga o lana matanga luenga. E le ngata i whafonei, a ia whaapea fo i te tonu o le tātou a tumotu i Amerika Samoa, ma so se mea. Na whaalia le tele o finangalo fola, mai le au whainga luenga, o le tūpao ti a kono, ai whaapea fo i le langulangu sua al maafutanga tina. O le a fo i whonutanga, na tala noi na ini mata upu, ina ia tu ina atu i le whonu tele, ale e whaka asa i le masina o iulai le nei tausanga. E lua asa o le whonutanga, o le asfareile, na te tala ina i le mata maafutanga le autoe ina, ma le au whainga luenga i Faife'au ma Auaunaga, o na so ai lea ma le whonu ati a kono, whonutanga al maafutanga tina. Sa whaapea foi, o na saunia e nisi o le au whainga luenga, pepa mo ia maafutanga, e o lava le maafutanga le au talavou.
Na whaewina le potuputonga i le lotu o le mawhatanga tina. Na taita ia lea le whalitua le Faife'au po le whaafengainga ia Marieta Elisaia se Yuli mai le e whaka asai Sunnyvale pulenga Santa Clara. Ai tauwalunga le polkalame whaevangalia na saunia i le mawhatanga tina le whalitua ia e seta vee e whaka asai Oakland pulenga i San Francisco. Na moli mawina le mātanga o fie, ma le lava tāpena o ia mawhatanga e lua, ia la tau sao niuninga. Sa awai uma le mātanga luenga i lea sao ninga pa ia, o le asa to nai, na amatai nai foi, i le sao ninga lotu. So o ai ma le fono tele, i la uma o le mawhatanga, ma ea o na so o ai lea, ma le tau mawhatanga o lea uli. O le aso foi lea, na whaali ai le nganga whaaftai, ma le loto fia o le e whaka asai Sacramento, ona o le whaaya ea o le pulenga i San Francisco, i le ave ai lea o le lato Faife'au, e whai ma Faife'au to e ina le pulenga. Na ave le aso maso fia, e momoli mai ai le whaaloalo o le au loto i Sacramento, i le matanga aluenga i California i mātū. E ala le tu maanga e masani ai le tātou watinu i ona tūlanga masani. Ua tāla le tonga pa ia o se leni, ma le tele o mea alofa ese, a wale pa ia i le au whainga luenga le atua. O e ka le sia ta itasi, ma so se tasi na awai i le aso. O sa afiafinga, ma alofa anga molio o mai le e ka le sia le toe ina i a sa lesa whaalau, mo le matanga luenga California i mātū. Nā ta apele au fia, ma siana whaalumanga, mai le aso tāua. Ia tu mau pelo o tō fia i le alii, e ala lea i le tautua ina o lana whiau malana ngā luenga. O le whonutanga lava lea, na whaalau i loa mai ai se tasi o Auaunaga i tutonu lava o le laumua i Sacramento. Se tasi o ofisa o mata upu tau Samoa, po o le Office of Samoan Affairs. Na amataina le nei ofisa e se tasi o tamaita i Samoa la wiloa i le whangaloa nei, ia Pat Luz Auelua. Na whaavaina le nei ofisa i San Francisco i le tele o tausanga ua mawai. O na so ai lea, ma le tatalaina o se tasi o la i Los Angeles, i lalo o le vaavainga a le tamaita i a June po wesi. O na whaasolo atu ai lava lea i na tatalaina o se tasi o la i San Diego, Orange County, Hawaii, whaapea ma Amerika Samoa. Muli ane, ua tatalaina se tasi o ofisa po o la i Sacramento. Ele i umi o na tatala lea ofisa, ai maliu loa tamaita i o Pat Luz Auelua, ma o loola pea na ngā luenga, na whai mo Samoa ma le Pasifika i te tonu le nei atunu. Ua le mawhai o na toi whaawawina le ofisa i le laumua. O lea ua tūlai mai ai nei le tamaita i a June po wesi. E avea ma whaaululunga o le ofisa o mata upu tau Samoa. Ua mu mai se tasi o whalitua i a Ruth Tangaloa. Ua levo na ngalua i le ofisa o le Samoan Affairs i Los Angeles, ma ua toe tatalaina loa ia ai nei, se Auaunaga le ofisa o mata upu tau Samoa i Sacramento. Ua iai se polokalame, mō tūpulanga talavou, e amata mai le sfulfa, e o atu i le lua sfulfa tau sanga. O le ingoa le nei polokalame, o le osa rap, po le Office of Samoan Affairs, well-planned relationships are powerful. O le whaamoemoe mawalunga o le nei polokalame, o le soasoani lea i tūpulanga talavou, ina ia lava tāpena, ma lava sauni, a ofisa o iai, ma onga o le olanga, o le alata ofisanga i atu iai. O mata upu nei e mawhai, e le polokalame o nā oa o ina i nā tau mua, o le communication po o le o life sota inga, lua negotiation po o feutana inga, tolu stress and anger management, o le atu vale po o le pule ina o le ita, fa problem solving, o le fufoina o whaafitauli, lima financial awareness, ia malamalama i tūlanga tautupe,
Ono, conflict resolution o le Fofogaina o feteinaʻiga, ma le fitu o le critical thinking, manatu faitia o po faitioga. O le autu lenei polokalame e tatala ma avanoa mo California atoa lava. Mo ekalesia uma mafa'alapotopotoga i California atoa e fia manaʻomia lenei polokalame, fa'afeso'ota'i ane le ofisa o le Samoan Affairs i Sacramento. I le telefoni, 380-535-555, 380-535-555. Pe fesili fo'i le falitua ia Ruth Tagaloa i so'o se mea e te fia malamalama ai. Ua mo le mauina ma avetala e le to'atele o le atunuu i le whangaloa nei, le saunia lelei, le manaungi o kuka sasala, ma le felanulanua'i o mea ai whaapolensia i le fale ainga tautaua o le toke moana i le Faife'au South El Camino Real i Rewa City. Fale inga mo so se atu motu o le Pasifika. So se taimi e yaini au malo, ni au o e asiasiane, au wane ngalo ia te oe le fale inga o le toke moana e te maua uma ia i so se tau mafa whaapolensia. Susu atu i le Faife'au South El Camino Real, Rewa City, e mawhaifoi o na lātou keiraina so o se whaalavelave i mea tau maliu, asa whanau, whaaipoiponga, whaauunga ma so o se mea. E fia tele le nei fale ainga e tau tua i so o se tangata. Aua ne ingalo i a te oe, le fale ainga tau taua, toke moana i Rewa City. E iei foi se tasi o tau tua al tamaita i asu i tupe tuivanu mai le tumalo i Medford, i le setete o Oregon, o loo ia tau tuaina le mamalu o le tātou watunuu i le nā foi tu o le setete. O loo ia whaatauina le koko Samoa ma le awa Samoa e awina sao mai lava i le tātou motu Tele i Sawai. Afiafi mafasa i pukoko ai ina i le alaisa whaau popo. A wane i ngalo tamaita i asu i tupe e vala au iai mo se koko Samoa. Afiafi fo i se mafutanga whaatau le lea po o le au manga i a inga mawhainga nuu. Po se usu foi i ni malo tau nuane e ka le siam whaalapo tiptonga. A o fia maua se awa Samoa mo le awa usu o se mafutanga. E maua foi i lea tamaitai. Vala au loa le telefoni 5 iwa fitu tolu, tasi lima tasi. 5 iwa fitu tolu, tasi lima tasi. Nā whaatimulia le malai, po o le malu o le taliti ngā e whaka a Sai Daly City. I le paia o le au whainga luenga le atua, i lea whata whaitaulanga, ma lea whata whaitaulanga. Tupu matamali o le atunuu, mai so o se stete o Amerika nei. Ai mai se a inga, wo ma au mea mamai, i le moli mawina o sauninga muli, e wha ma vai atuai i le tamā peleina. Tamā o a inga, tamā o nuu, ai sili ai, o le tamā penisione malo lo manu malo, o le ekalesia whapotipitonga Kirisiano Amerika Samoa, Isa Ako Poti Senior. Ia aperila sifuluono, sifulufitu, male sifuluvalu. E ua mali liutoa, ua mai mawai a penga o le taua. 5 tausanga, na ia tau wai le taua lelei, ina ia tele ni a nganga mo lana Faife'au ma lana ngā luenga. A mata mai le ekalesia whaapotipitonga Kirisiano Samoa i Hawaii. I le tausanga tasiiva 5. Ai whai u le ekalesia whaapotipitonga Kirisiano le Pasifika, California. I le tausanga 2 ma pensione ai lava, malona falitua i Robeta Williams Tofaiona Poti. Ano anuai, felanu mātango fie ma ese, le tele o moli maua le atunuu, na lātou sa saa, ma whaasoa ai, e whaaloto tele, ma whaamawhana ai le whanau pele, i le soifuanga o le tamā mālolo.
O le lotu o le ainga, na taita ia lea il Faife'au toe ina e whaka asai Las Vegas, ia ai lao tō whaiono. Sauninga Tele le aso sa, na taita ia lea le Faife'au toe ina e whaka asa i Sacramento. Sa le sa whalau. O lona moni mau whaaleanganga, na saunia lea i lana Faife'au, whaawhengainga ale sana e te wati, e whaka asa i Daly City. A o lona toe sauninga i le asa na fua, na taita ia lea i lana Faife'au ia ale sana e te wati. Na mai au na toe sauninga i lona oli sanga i le Cypress Cemetery, o na tali watu lea o le au whainga luenga, ma le mamalu o le atunu i le malai o le talitinga, a wafo i whaaloa longa masani a le atunu, na saunia i le paia i ainga ma le whanau. E whaafetai ai le atunu, i le Afifio, ma tala a au atu, i le aso fia o sio lātou tamapele. Ma tango fia sa uniuninga, ma whaaloa longa whaale atunu, na alo atu i ai whanau, ma le paia i ainga, i ona i tūti Tele mai tūtaulangi. Ia whaamaisele a nganga o le atua, e avatu le lotu Tele, ma le mawhanawhana o lo nā nganga, e ave ese ai le au pongisa o ufiti ai le whanau pele. E le ngalo i le whanau lana tatalo i aso taitasi, o loo i le salamu e 5 sfutasi se fulu sfutasi. Le atu ai, ia e whaia te lotu ma māmoau, ma ia e whaafowina te lotu mau te tonu ia te a. Aua e te la fo ina au i o yuma. Aua fo i e te ave e se ina lo wanganga pa ia ia te a. Ia atono i te talo fo i lea, o le a te talo ai le whanau ia so umalava, e mana tu ai si o lātu i te maa. Malo lo, manu malo, isa a kokoti, sinia. Ia, o tātou tala nā, ua mawhai na awina atu le nei Afiafi, ia Manuia lau whaasausau Samoa, ma ia Manuia Tele, le nei vaiaso i ona laa sanga uma, Faife'au o la outou Auaunaga, Margarita, Pula Teo, sa a Fatinua. After atu faltua le ao Margarita Fatilua mo tātou tala i tātou ai whanua. Ia, me se fo i tala muli pe ona tawililina ai le tūlanga o le maliu o lo mātou ta māmatua ia o le Faife'au toina manono. Ia, sa a kopoti, ia pe on whenga ia le nāwa i aso o te nei. Mōni lava le talo, le tuai e whai se lo ta fau mo au. Ia, au fo i te aveseina lo nganga pa ia i lunga ia te au. Te tono lau sunga wha tono whitau i tono a lea ma le pese lea sa taina e le sa usuina le sunga ia eri tau le pini. Ia vai ia ma lulu mai o mātou loto nei. Foa i mai e se loto fau e vai fo i tātou foa ia ma whai wai le vaenga i tātou po kalama i tala al maliu le soifua si o mātou te mā Faife'au to ina malo lo pensione ia sa ko po ti a mai lea ono so lea ma tātou tala e telefon mai Samoa ua tauno mai. Ia vai ia malulu mai usuina le sunga ia pala e te whai apalauli eri tau le pini e vai fo i tātou fo im whai wina i le vai angaru tātou po kalama o le talo le soifua si o mātou te mā. Malulu mai
whāwau tātou po kalama. Moni level vinga ua saunia foa I mai pea le loto fou o le talo lea sio mātou tamai sa ako po ti lona soifua ina iawana I tua seina le nganga pa ia le tua manunga ia te ia te le tonu fou le talo eva lea e ona mea mawhaia I tātou ina ia tu mai pea lo na nganga I whamanuia mawhapa ia mea unga tātou te whai mawhenga iai e mese sao fia I tātou mai lamatia o le filim whalawalawe o le nelo langi. Sa sistemi ona toi whapopo ina fo I lea mo le tala o totoina o lona soifua a mese lava le soifua o ina a o whenga iai lo moenga malua I tausanga walu I le fofouina mai ma le afofuina o le kolisi ma onis fofuanga a o le temilei o le atu inatulola vanoa mo le tātou tala whapitoa mai le tātou malo Samoa sunga le whatonu o a tātou tala mai Samoa. Tala whātou si whonga tai au whou mai pia ili nei fo I tūlama nā tamua. Tala ta mai o le pepesi ia I tua o le COVID-19 furuiva lo tātou tunuu. Le uwha Manuia mai el mtanga aluenga le soifua maloloina. O ile lua afe lua se lau sulfatanga ta whou. Wa fia il wha mai tono le fitua so talu mai le lua I lau ule la so sulfito apelila. Ile lua I lau ule la so lo sulfa. O si tia lau whaingo I lato wa fia il wha mai I le valu afe lua se lau valu sfulu. Mai le valu afe lua se lau valu sfulu. E fitu afe lima se lau tol surono I lato. Wa fia I le wha mai o lono no foi upolu. Ai wo o tu nei I lunga I le fitu se lau tolu sfulono. I lato wa fia I savai. Ma le to valu mai manono tai. O wha mawina I lua sfulu I lato o lo wha no foi sea. I wha le mai mole te minei. To wha o lo I potu tinga ina po le ICU. Ai o wha Manuia le wha o popo o leisi to tolu. Ua maliliu ona o aunga o COVID-19 furuiva I le vai aso ua tuanai. O siri fitu sfuru I lato ua fia le siama na malanga mai tonu o le tātua tunu. Ma o tua I le valu a fe tolu se lau lima se fulu. Tangata o le tātua tunu ua fia I le COVID-19. Lau whai ato e ua maliliu talu na pepesi I tua le wha mai. Le aso sulfitu o mati. Le ua o tunei I le se fulu ma le ono. Au whainga o suenga whafo mai sa whaia sa ia o mai le aso lua sulfao a pelila I le lua I le awauli. Wa lima sfulu I vafe fitu se lau. Ewa mai tawina ua silia le valu se lau I la tau talavau lua lima lua iwa tau sanga le matutua wa fia I le siama. Ewa mai tawina le tupu fo I le numera o tangata matutua wa fia I le siama ono lima ilunga I le silia I le ono se lau. Papena fo na mai tawina le silia I le ono se lau I la tau whanau laiti mai whanau pepe o le whatau sanga le matutua. Ai lo numela siria pel to telo tama ita ai fa afe ono se lau valu sfulu na ilo ali ina al tolu afe lima se lau viva sfulu valu ai al tulanga le tuinga le au sia nel se lau pasene o ila to o fai o la to tui mua le tui lona lua iva sfulu lua pasene o ila to le o man fai o la to tui ta ilua sulu valu tau sanga ilunga le matua Papena fo yo no o se lau pasene ia le faitaua fa'i o whanau sfulua tausanga nga iatu I le sulfitu ia le matutua, lua sulfitu a fe valu se lau I latou ua mai o na whai o latou tui mua. Tui lona lua, valu lima tesi ma le 5% o I latou ua mai o na whai o latou tui lona lua. Ai o whanau mai le 5 tausanga le sfutasi le matutua, iwa 5 tesi ma le 5% I latou ua mai o na whai tui mua, ai wha valu tesi ma le 5% ua mai o na whai o latou tui ta ilua. O le fast fulu afe, ono se lau tolu sulvalu, o I latou e ao o na whai tui. Tangata mātua mai au na whai o latou tui ta itolu, ono sulfitu afe lua se lau fast sulfa. Ele ia inisi o le vai ngā ngaba au whanau laiti, o whai so latou tui lona tolu. Wa sawa tua inele sia mo le COVID-19 il falpuipui vai a ata I savai. Ma PCI le to alua se fulu o li o tuli whaasalanga I le mo Tele. E tātou whaatalanoanga ma le sui komsino mtanga luenga o leo ma falpuipui o ngafa ma le vainga o falpuipui e tolu I lo tātou tunuu. E whiunga a lei a tau o Samuel u afamasanga na ia whaamaunia mai ai a fianga o pango tā il wha mai. Il falpuipui tānu malala mai le amtanga nau o lama le fitu se fulu
pangutana pisia e o mai neu to sfulu valu i latou ua li'i o loo iai pe le tulaga pipisi po o le positive e toʻafitu tamaʻitaʻina afia ma toe manuia uma i tanu malala falpuipui o lo manu sa mamaʻi i le tusa o le 20 ia ua toe manuia uma lava ae o le pesi ai o le faamaʻi i tanu malala na amata mai lava i le taimi o taumafai ai se vaega e soasola itua ma o atu ai leoleo ma asalamia na avatua le siama i le lotoā e toʻalua tamāmatua o le falepuipui na ave itua ona o gasegase mafuta mo laʻaiga ua faamauina le maliliu ai itua ona o gasegase tumau o loo aafia ai ua tolo atu i le aso 10 o le masina fou o me le mataupu taufaamisinoga o le tagi e miliona tālā a lē sa ave ai ma pule o le fesa po le Fire and Services Authority le sunga faafetai alisi faasaga i le mālō o ia tuuaʻia le faasoli tulafono ona faamuta o lana galuega ma le faalumaina ai o ia ofisa o mālō o taʻu i le tagi e aofia ai le fesa ofisa tausimavaega tagaluega o tupe ma le matagaluega o faalapopotoga a le mālō ma ina faamaonia mai le sunga DJ Fong le ofisa o Loia Sili ina ua fesiligia le teopolensia le faila ai o sa latou tetee e faaleaogaina le tagi peitaʻi na talosaga mo se taimi e faaulu ai ia faamatalaga tetee mo le fesa o le mataupu lenei na valaau ai i le faamasinoga maualuga i le asogafua o le vaeaso nei ma ua toe valaau ai i le aso 10 o me o le tagi alisi e mo le faamamaina o lona tagata o te sema o le tausaga taluaina faamalōlō le tumau ai le tamaʻitaʻi a o faia suʻesuʻega ma o ai ina faamuta atu lana konakalate i luga o tuuaʻiga e so o taga i tupe ma amioga taupulea o le ofisa loia le Drake Loa o loo tulaʻi mo le suga alisi e tasi 17 miliona tālā le su le toe valaau ai le mataupu lenei le aso 10 o le masina fou o me 17 miliona tālā ia le tupe le ua faamaonia le mālō e faamatū atu tauala atu i vaega a tupe mo aʻoga uma i Samoa le tupe faamealofa a le mālō e agava'a i ai aʻoga a le mālō aʻoga tumaoti ma aʻoga ekalesia mai o le autū o lenei seleni ina ia fesoasoani e lagolago ai aʻoga uma ina ia maua alagaʻoa mo le aʻoaʻo atu ma le aʻoaʻoina o fanau aʻoga e tolu se lau fasfululua le afaʻi o aʻoga o le a Manuia ai lenei seleni e aofia ai le selau 26 o aʻoga amata selau fitutasi aʻoga tulagalua 38 kolisi maululuga e fā aʻoga matata esese ma le 3 o aʻoga faapitoa o loo aofia ai lenei tino i tupe se foaʻi mo fanau i le lotoa le toʻamaga mo e puapuagatia faapea le faalapopotoga mo aʻoga amata o loo vaevaeina lenei seleni mo le tamaitiiti aʻoga e toʻatasi mai o le a faamatū atu le maeʻai o le sainia o pepa faaletulafono ma maliega e pei ona ai lenei faamealofa e ono 10% o le seleni e mo le totogina o fai aʻoga ia aʻoga e kalesia ma aʻoga tumaoti e o le 10% e mo le faatauina o alagaʻoa esese mo le faatinoina o mea aʻoga fai aʻoga faapea fanau ma isi vaega ua ia i lalo o le maliega siufoga o le taeaofou mai Samoa ma na tamua manuia taulomaga o lenei foʻi aso Haftai atu le fionga ia leilua mo le tatu tala mai Samoa ua taunu mai i na sa auto whaafonga ai hape fwoi tatu tala bai whanua mai whatua ia makewita whatilua pese o a saunia i sungar whaatonu wha vai fwoi tatu fwoi o na tatu whaauina lea monisi o tatu tala i meu tupu i ngata i Samoa ia laulangi ato fwoi o walau whaafonga Samoa o lo i whaafonga mai pēr i le tautua a les Taulogologo Amerika o le tautua al siufonga o Taeaofou mai Long Beach awina tsao atu i San Francisco. Pese u saunia.
Manuia whamana tu mai o ia Yesu o tau I tonu hoile malani vai tau I lau whafonga mai Samoa e le ngata I le tala whapitoa I le nei whangaloa o San Francisco pe ona iai le tu malo ia po le amia fo I o le sunga le toina malolo ia I sa ako poti o sta mao le atunu ta mao le kalesia pe ona bea I o ia ma Faife'au toi lenga I San Francisco na so tuli atuai na ua fa malolo le sunga Faife'au toi na noa I am tonai ia ona amata mai le tausanga afi vasalau I was full martasi se I ina pensione le tausanga afi lua afi se fulu na ua pensione malolo mai la nga luenga o le tausi e kalesia mese o le toi ina o le pulenga I San Francisco Papa foi il telefono mtanga luenga o California I mantu ia o foi il temi a tasi mtanga luenga I California I mantu Washington ma Alaska I lo lato vaitau ma le sunga o le toina ia folasa I titialii sunga ia I ramo vee le sunga ia tau fia sa Roma ia ma tutoi mai ai o ia I nato autoina na vaitau ia o ia le sunga ia toa o le Faife'au o le tiakona toina o tanga luenga le ala ua mia le tua o lona soifua ia whaaftainu malo lau whenga luenga sa whenga iai ma auto wa mai mo ona toi sauninga mo sina whasaonga lai titi ua na le lava mai le sunga I Faife'au toina ia ai lao to whaiono ono o tuongia o le wheau malanga luenga pe ona whenga iai po kalama o le seta ma le asumaliu ia sa Finangano maria le sunga ti Faife'au toina ia tau warhead na te ia le sauninga whale ainga. Au le sauninga lava le sa ia pe ona maua le sunga le Faife'au toina o le pulenga sa le sa whalau. Ma le sunga le whalau tusi a utsese vee sa whengai ma le launga a o le mori mau. Whale nganga ia sa whengai lea ma lona ta maa whale nganga I le kalesia whapatonga ke Usiana Amerika Samoa I Tele City. Le sunga I whawhenga ia le sana e te wati. Mori mau whapitoa o le sunga I le toina malolo ia tulo o le pulenga I San Francisco sa whenga iai ma mori mau whapitoa ke nape Eliapo le toina malolo ia ke nape Eliapo mai pulenga I San Francisco ua Taulogologo mai lava ma su mai a o lo whengai foi o ia ma ngase I le nuu po le ralwhanga I Las Vegas a whaaftei Tele a wai mai I le sauninga so mātou ta mau mātongo fie ono le mori mau whaapitoa rau sunga I le to ina malolo a walo lua whenga iai ma le sunga I le to ina malolo ia sa ako poti o se tasi o foi o au ngā tupulanga po au ngā onga a le sunga ia poti o le sunga le ia le whengai tamu ua tusa foi le ivas full ma whao na tausanga sa awai mai foi le sauninga a se tasi pe on silsila mai le ata
te foi le tite tu le sunga le fatonu le ata le le fai poiponga ale sunga ia isa ako poti malona faltua ia Roberta Williams poti o sila atu ia o aso tuai ia o manua tu so le tausanga afeive se lau lima se fulu ma le fitu ile lima se fulu ma le valu o le wosili le sunga ia isa ako poti ma le faltua ia Roberta poti ia o le sunga lea ile tamata tauta ua fo ile tatu o tunu ia oka fauolo malona faltua o soo o ila ua ia sa wosili ile faipuiponga le sunga ia isa ako poti malona faltua o Roberta se ili tala ia ona toi liu fo ila ia isa ako Roberta o ila ua o wosili mo le faipuiponga ale sunga ia o ka fauolo ma le faltua o le sunga na ia to ina pe onto silsila ma ia ilo la ata matango fie sunga le to ina manolo isa ako poti malona faltua ia Roberta poti a o iei pe ile tulango le soifuanga ma le talaanga o sio tatu tuma ia isa poti o lon tina o le o una vau tu ia vii poti lon tina o una vau tu ia vii poti mai le larfanga o aufanga mavavau o Samoa sifo a larfanga o aufanga mavavau o Samoa sifo a o lon tama o le sunga ia semu poti mai le larfanga o angungulu ma failolo o Amerika Samoa sa soifua mai ai sa ako poti iona matua ia le tausanga afeive se lau luas fumal fitu ile aso se fulu malilima o Setema aina amia ele atua ia aperila aso lima lua afe lua se fulu malilua ua iwa se fulu malefa o ne tausanga manai masina iwa se fulu malefa tausanga o lona soifua manai masina sa au ina lava sunga ia poti le lalfanga i angulu ma failolo ile fakasa ile kalesia ma au inai ile aonga ale Faife'au ma so ai ma le anga onga I fangalele I Amerika Samoa o le aonga famasani lea tau sanga feve se lau fast fun ma le valu o aftu tau sanga feve se lau lima se fulu ona si tia lea o aonga maudu fale atu ile kolisi leo moenga I Samoa o le aonga ale kalesia hoptonga kerisiano Samoa afeve se lau lima se fulu anga ile afeve se lau lima se fulu ma le faa o le tausanga afeve se lau lima se fulu ma le faa anga ile iwa se lau lima se fulu ma le valu sa whenga i loa ma le kolisi o Manuia Theological College ma faa winhai o ia le tausanga afeve se lau lima se fulu ma le valu ma Faife'au tausanga lava lea fo I sa Faife'au ai tuai I le falitua I a Roberta Williams Poti o nisi aonga po aonga tupulanga mai Amerika Samoa o li sunga I le Faife'au to ina I a Yoruba ve'e sunga I le Faife'au le whengai tamu sunga I le Faife'angainga I a apu aua maunga sunga I le Faife'angainga I a itia lu taua whapea fo I le sunga I le Faife'angainga I a malu le fale o lu tu o I la tau ia sa la tau aua onga whatasi nasuia mai I le moto tuila munua I a aso ia o tasi le kalesia o le efakasa I pousawai tuila munua ma atu nuu I fafo o se tasi ona mori mau o ana uo mamae lava I lo lato vai tau lea o le sunga ia mta afa muli unulua le fionga lea ia tamainga sa avea morua I palemi o Samoa na lato wa onga fatasi ma la uo mamae ai lava I malua I nā tausanga se ia walawina e le afioanga le tumalo e mesio le atunu o awale suafa faeina fo I o le tamainga ia fatasi ai ma le walawina o palemia o momua lava o Samoa le afionga ia mataafa famina mulu le lua o ana uo mamae sau le mori mau le toina whapea o aso ia o talavou lava le tamaitai ia Naomi fia mea mataafa le tina lea ua avea nei mapalemia le tātou malo Samoa ia o aso ia o lātou whainga uo ai le toina ia isa ako poti fatasi ai ma le sunga ia mataafa famina mulu le lua
apel faltua ia fitaui o tausaga afe feselau 5 na tuai malua ma malanga mai i Samoa whapea fo i Hawaii ma latou ngalulu ai i e kalesia i Honolulu ma hoa mai fo i le kalesia nei i tausaga afe feselau fitu se fulu ma le lua ma hoa mai le pulenga i San Francisco ma latou ngalulu whatasi ai ma le sunga i le toina anoa i amatuana i le kalesia i San Francisco ona tuua leo i la ua ma valawina o le whawhengainga le e whakaasa i Pasifika mo le tausaga afe feselau fitu se fulu ma le lua i o le afe feselau fitu se fulu ma le iwa o ina fo ina ngalulu mai lava se i o mai lava ina whamaloloina i la ua e tusa ma le pokalama o le pensione o se tasi o rua i pensione o le e whakaasa ia o te milea wasilia e tusa o le valu se fulumatasi o tausaga o lona soifua ma whamarolo mai i le sauninga o le talo lei lua afe se fulu mai le pulenga o San Francisco. Se tasi o talo tāua o le soifua o le sunga le toina manoloia sa ako puti ma le fatua i Aropeta. Ona o le totele o lau whainga luenga tulou o tama whanau i le talo lei sa ui mai ia i la ua pe na ngalulua fatasi ma le sunga i le toina malolo ma le falitua e tusa se fulu ma le tasi i la tou ua mawaina lo ratu soifua o i la tou nei o le sunga i le Faife'au toina ia sanitarini a mosa ma le falitua ia maina ia sa whaian whawhengainga le whakasa i ofu manua ma Hawaii whapea fo i le sunga i le whawhengainga ia awa fatutu noa ma le falitua ua mali liu fo i la ua o le sunga i le Faife'au toina ia sa lesa whalau ma le falitua ia tamkisa whalau ia o la ua ia o avea nei ma toina o le pulenga i San Francisco ia sa foa mai lo la soifua ngalulua ma le soifua ona a lo lotu fatasi la toi le kalisia i Pasifika ma le sunga i le toina ia e sa ako poti ma le falitua ia Ropeta poti o le sunga i le whawhengainga ia foto le fao ma le falitua ia Florence sa whawhengainga i le e whakasai ofu manua whapea foi ma Las Vegas, Nevada le sunga ia tuto tasi vai maunga ma le falitua ia Puao o le e whakasai Nanakuli, Hawaii o le sunga ia mātongo fia Molinga ma le falitua ia Faife'au le e whakasai Reno, Nevada o le sunga ia Alatina Saina o Maliu ma le falitua ia Sopo Saina o le e whakasai Stockton, California whapea foi le sunga ia Falepowono ma le falitua ia Langi o lo avea nei i la ua ma whawhengainga o le e whakaasa Whafauina talu mai le lua afe se fulu e o mai le so o isi ia tama whanau tulou mamalu o le whawhengainga ma le falitua o nisi o le falitua ia Savali Tamu o le falitua le sunga i whawhengainga Faife'au malolo ia le whengai Tamu sa ve i la ua ma whawhengainga o le kalesia i Alameda i California ia whapea fo i ma Seattle ma Washington o le sunga ia uruseseve ma le falitua ia Aseta o le whailutusi lea a le pulenga San Francisco i le vaitauri nei o i la ua foinia sa foa mai le raso i fua whalenganga ma ala mai li sunga i le toina ia i sa ako poti ma le falitua ia whatasi e malo tangata whatau waa ma si au tōlua o Lauina i sa ako Tamasese sa mātou ngā lulua ma foa mai li soifua tautua me o mātou mātua ia vea i mā ua ma whawhenenga le whakasa i Alameda, California e me se foi o tau whinga wha Auaunaga o whatonu o pule o Auaunaga ma o ngā saere ngā te pulenga San Francisco ia me se foi mtanga luenga California i mātou i tausanga walu o nisi sa ngā rulua whatasi maltunga i ato ina i sa ako poti mal whaltua e pēna maua o le ulua i Faife'au toina o le pulenga i San Francisco ma le sunga i Faife'au toina i a suesu e lutu ma le whaltua i a Rosalina so o mai e mal toina i a Kenape Eliapo ma le whaltua i a tunwhai i a ma le so le vaitau o le sunga i toina sa resa whalau ma le whaltua
sauni mai se tātou. Pese, ona whaauau lea o tātou po kalama. Sauni etalia le pai mai o lau upu la wafioga o te olai o lau upu o le sulu I o umae le malamalama o ilea I o uala e papoto ai patonu ai le soi puanga o lau upu e paia e ai le mana wa o falo I le upu mai lo fofoga le ali e ua o la ona wa pa'i mai le malo si pale mana wa o wiloa o la upu e ai le mana o la upu o le sulu I o mai le malamalama fo ilea I o uala e papoto ai patonu ai le soi puanga o la upu e paia e ai le mana o la upu o le sulu I o umae le malamalama fo ilea I o uala e papoto ai patonu ai le soi puanga o la upu e taia e ai le mana o la upu e taia e ai le mana o la upu e taia e ai le mana O la o whionga I o vai o le surule I o wala maramamalama I o wala o pe o no suina e iai le mana e taina I tātou. Papena fo I le fofuanga mtanga luenga o California I matu I le asosana tenei sa poto ai le mamadu le mafutanga talavou o tupulanga talavou mo le toe matimatia mo le toe fawina o lo lātou soifua ngai luma e tusai mo lātou po kalama whatatia mo fuafuina e pe o nei ai I le whawai le e whakasa malona whatulangaina sa ngata o na whatinoina lea whamemboe mai le tausanga lua fese fulu malafito ia o whatonu ai a teita ia lo nei tangata whatauwa e le
taitai o le mafutanga tupulanga talavou. O neila aso sana te nei, ia wa iai le finangalo le sunga lau toi ina, e bute tau na toi amtalia, ma toi wha matua tu loa. Le tupulanga lava ia o le atina o tupulanga talavou, I tupulanga talavou la tau e peo na fuafuina, le finangalo le kalesia yaso walu. O le teiteina o le mafutanga o le sunga lava ia siau sangisiamu o le teitefono mtanga luanga le neva i tau. Hapea foi le sunga I le toina, sa le sa whaalau ma le whalitua o le pūlenga Samoa o le manu lau whainga luanga le mtanga luanga California I mātū, e peo na iai si la fia, e au fia ai e kalesia mai le peninsula o Manuia, e o mai le whangaloa Samoa a nga I atu I le laumua o California I Sacramento. Ia mawha e loa I le maunga o Reno, Nevada, o lea o ngā ele a toa lava o lo salalawa I e kalesia fia an tanga luanga I California I mātū ma Nevada. Sa le awai mai nisi o nu mau a sa wha o ngaingal sum mātū mafuta fatasi ai. Wa e lo le whitangala mo sa ilia, o Faife'au o le matanga luanga e pe una iai. Ala lawa I le pālota a le whanau mai lātou sa awai. O le unga nei o le lātou whilwhiringa o le tamaitai o tanumia class. Mai le pulenga I Santa Clara o whilwhiria o le taitai. O le sunga I le awao ia Isamaeli mta wha o tofia o le sui taitai. O le whailutusi tamaitai Bernadette Vele. A o le teutupe ia o le whalitua le awao ia tu le motu. O na Shan Saina tu le motu. O I lātou ia ua whiliwhilia e le manu o le tupulanga talavou o le mtanga luenga California I mātū o lātou ia o le ato e asa ina le vau whiliwhili o tupulanga talavou o le mtanga luenga Auaunaga po kalama ma ngā luenga whasolo mo lei tau sang whau. E mo le silifia o lo tu maupea lava le sunga I le whatonu o mtanga luenga ia vai malaulu mai le kalesia I tawhatonu ma le pulenga I Santa Clara o ia lava leo leo whengai ma le teiteina o tupulanga talavou o le mtanga luenga a o le ofisa faule nei tanumia glass isa maeli mta wha Bernadette Vele ma na Sean Tulamotu o le ofisa fau o le mema taina o le whelo tusi na o le sifulu ma le valu tausanga na mo fulu ia ilma malu na au talavou ma I lātou na palo taina ia mo le anga iluma ia tālu sia le lofa o le tua e peilabo ne usu ina le pese na whiliwhilia le sunga le whātonu o lau fionga lava o le suru lei o vai ma le malama I o wala whai ma whātonu ma ta iala o lau tau no fo inga le tausanga loto Tele ma wha mai moe I le tua e maua mai ai le sani o la taina mai stasi tātou pese o na toio o tu lea o le tātou pokalame si tasi o mta upu a mese o se talafou e le Afia ai le ngata o le tātou atunu a o le lalolangi a tonu e le eiso na Afia Tele o le pese o saunia.
ita e ana lea o e Yesu. Yesu e lo wali paol. O samne ia te oe. O ne ia tangata masala. Pea manatu. Ile tele o mesa se sa o kwani. Ai petai. Petani mai a te au i loa lofa. Ola tutalo. Ia whamangalo mai a te au. Lo wola nei. E foi natu. E au na mo oe. So sene. Manuia. Yesu e wana oe. Walea. Setasi. Ilo ulato. Io e whano lava i tangata. Pe ana le ai lava o Iesu. Le alo le atua tō tasi o le nā wina mai. Havelo na soifua. Malona ola a tō tō ofo i nātu. A wale taulanga e mangalo ai ang sala a le lalolangi ma le tangata. Mo ni lava le a whapunga e mese fo o bivi inga o fo ina mai. O lea fo ili teite inga o lo tātou soifua malaola. Pe lawa na fitalailu tātou li tau Tele mawhai o na whai o se mea tasi. Pe a o le iai. A o le sili au na vi ia mawhawhitai. Ia wafi o ia le lang. A wina mai lo na ngā pa ia e tau tō lua lo tātou vai vai. Whātonu tonu ia i tātou I mea tātou Tele I loa. E pe le upu masani o tātou to mamtina mātutua mai u whai langi li soifua tu taringa mai ma taulogologo mai le upu ia I tātou se e lima ta ina I tātou e le nganga mana tua lava fo I se upu tau mawai a ta māle nei a inga ma le upu fo I e whaloto Tele I pēr I mātou pe a taunu atu ma le fia I mawhitanga ma ia ma le tau mawai fo I tō Tele mai Yo le upu lava leo si o mātou tamai a tui atua tupua Tamasese Efi. O ia au tau mana Manuia. Ia lima taitaina au tau ele nganga o le tua. I se mana o mia lau tau fisosani. A Faife'au I le nā. E lima taitaina au tau ele tua. I se mana o mia la au tau fisosani. Ia wapena fo I le nganga. Ma le manatu o lo tau o veina pea. Ai te tonu fo I lea, tusa fo I lea mawhionga lo tātou ali. E mise fo I le wha manatu. A le tusi whai te waso I lea so. A se manu, se oti, po se povi, po se mamoe, a lo uso au le nātia. To e tā I tā I le le iai. A oso mai fo I, ma ua. Ma wina se manu a lo tua oi ia, to e wha tūlai. Ma to e wha fo I. O le nganga leo whelangolao mai, ma le ngā lulu e whatasi. Tā mesi pese wha mone, wha ua leo tātou pōkalama.
Ayo uluma Samoa, o Tele imbua iba aya. Halay ona ovala auleli. E ui wana o se taimi. Yesu tali ala tatalo. Famole mone wa o mana umia oe. Nisi taimi e te a e ai maunga. Nisi taimi e som le basa. Nisi taimi e te uile toafa. Ia ola lo uanganga. E malo si lo ualofa. Gao o mai leleanga. O nisi taimi e te a e ai maunga. Ia ola lo uanganga. Tama mau maoe. Sa umana tu e whai mo fie. Ua o se se i o wala. Ai o te tau tino nei. Na o to atuli. O ahule nei. Yesu e tani ya mai. Nisi taimi te a e ai maunga. Nisi taimi e som le basa. Nisi taimi e te uile toafa. Ia ola lo uanganga. E malo si lo alofa. Pea o mai leleanga. O nisi taimi te a e ai maunga. Ia ola lo uanganga. Nisi taimi te a e ai maunga. Ia ola lo uanganga. Nisi taimi te a e ai maunga. Nisi taimi e sole basa. Nisi taimi te uile toafa. Ia ola lo uanganga. E malo si lo ualofa. O mai leleanga.
nisi teimi e maunga o nisi teimi e sou le vasa e tau na sa o nisi foi teimi e ona sa vali ai le toafa ai malosi pe le lofa o le tua o waia o isi e teimi ra lata mai ai le tātou mafutanga masili anu tātou langona le mawhanawhana ma le pai mai o le tua i tātou pe o mai mea whaingta ai mese la foi il malanga al maliu maleoti e to se ai mafutanga i vau matua ma whanau ma matua e mese foi o whanau pe malu ainga mai tu tele mai tu taulangi u tātou whalongo i le besia o le whamai se fulu ma le ono wa mia la tu soifua ma le ola le whainga malo Samoa i sifo lata i le lua se fulu montupu lua se fulu ma le lium pe asao le whamamaunga ua o mai lata i le lua se fulu ma le lima e ua mali liu ona o le whamai o le Faife'au Amerika Samoa pau tala fifia o lo maua o lo sa fia pea le moto i Manua e le ei se a whaia se a fea po a fia le whamai au ngale fo i le nganga ma le whamalosi e pe ona iai le pese sometimes we have to go through difficulties to realize the power of the love of God that is within us that was promised through our Lord Jesus Christ that he will never forsake us through the end of the world. We will go through troubles and tribulations. However, he promised his presence, his Holy Spirit will be through us through difficult times. Therefore, i le whamalosi pe na wai le pese o taina whaptai lau sunga i le whatonu mo le whiliwhilia o pese onu tau ma whtau i fōi ma le tātou po kalama le ne Afiafi o le whamalosi lea le tua mo i tātou o ti ngam whaingtāru ni lo rangi lo tātou iai ele i folo ina lava se ola sauloto e au noa mani ti ngā mani whaingtā al tātou lava li i o Yesu Kiriso o ia lava na toi tū manu malo o ia sa manu malo mai ti ngā whaingtā na ia o lava le loti pe o tautironga whala o pistol no o i se oli i le tūnga mau mani whaingtā aia o toi tū manu malo o ia o mai le tala le fia tala o le to te paranga i luma e sa vali e pea ma le whatutua o ia na Tele tu la foina i tātou na te whatasi mai pea mo i tātou o se vaenga le nao i tātou po kalama i lau whafonga anga Samoa o le lui e peona iai le nei asolulu o le asolua o le asolua se fulma le ono o apripila le nei tausanga lua afe lua se fulma le lua o le lui mo i tātou whenga iai i lo tātou wātu no nofo mo lo tātou uso atangata a e lo le povi lo uso po lana mamoe wo se au ane e lafi a te ia e matua taita ina atu i lo uso au ane e lo le asino lo uso po lana povi u pa ui le ala ma e lafi ai ia o lua to lua maia e whātu i a te ia o le nganga o le whelangonongo mai o le nganga o le whetausiai, o le nganga o le wheoeai. Ia e mese lava foi o le toi mawaenga o le tātua li iau tau whearwhani. Tu lava i tātou ma e se sengo manatu, ma loto, ia e mese foi o ma whauwhaunga, e se o tali tonunga, ia o le nganga o le ngarulua whatasi. O le me tā ua lea i le ngāte i tutonu o tātou ainga, e mese foi whainga malo, Samoa ai lau whafonga mai i le whaingo fie, le tau whainga sunga i palemia ma le kāpeneta e me se fōi le whainga malo ia ma le whapena fōi le tāpua inga le whono whaitu la whono ma malu le atunu i ona tūlanga whalupe le tātu atunu ia me se fōi le tala le i ona tūlanga whalupe au whainga ruanga pa ia le atua le tala whautu i so se e ka le sia ia tātou no Manuia ma tātou nofu talopea au alu lunga tūlanga o le whamai ia e tārusia ia le to Tele nisi e Afiafi e lo lātou soifua ma le ola le ngata ia i tātou Samoa i sifo i whapefo i le whainga malo Amerika Samoa
le taumawhainga o lo o maua pēr taumawhainga le fionga le kovana ma le lutena kovana ia me se full committee whafoe o le soifua maloloina ma aliti ma tai fo mai ia lo ngani mai fo i tai o le malo au wale langolang suari ma whaipule o pule ngali ma whaipule o nuu mala la whanga te tutasi e whape fo i tu malo ese tātou wheo e hae m tātou usita ia tūlanga ua tu ina mai o le sā ma le tapu ina ia tausile leia le soifua o lo tātou atu nuu ina ia maua se tūlanga le lei tātou te o iai e au noa ma le mau o le tele o le soifua ia tātou tali le ina fo i le alofa o le atua i sa ilinga Manuia whainga malo e lua ma pule ali i Faife'au ia me se foi o fono faitu la fono ina ia taita ina pelo na alofa we se ia le tūlanga o le tau tusilima ma le tau whaleanga o le si le tau tele o le matau fau pe tau whaido le so ua moli mau mai i le nei malo tele o Amerika ua whamaunia nei ua whatawina e le ali il bisinisi pilonea lauiloa le nei o le rolangi a Elon Musk le ala le ta o le Twitter e pe ona sila fia le malu le tatu atunu o le si le platform po o ala whanei ona po wha teknolosi e so ta i tangata sa sili ona whaonga ina le prestene ua tui atu nei prestene whaingita lea Donald Trump o le si lea platform sa sili ona fia ma muli tai ai tangata ina ia Sofia ma sopo ia le pulenga ale malo tele o Amerika ma whaina ai o la tūlanga i le ngata o le whainga palota ia mesel fo i le whainga malo pe labo no tau si le fia ma mai moina i le whai unga lana no fo inga na so sopo ai lava ma Afiafi ai le whalefono o le United States of America the capital of the United States of America, the Congress. Ona o le malosi ona tua inga, ma le malosi ona tala fase se au le si lea platform ta ua sa ia whaonga ina o le Twitter. Ma avea i loni lo telo i la tau sa pulea le company i le nawa i tau ua whasa ina i President Trump. Ona toe o mai i lunga o le Twitter ma toe whaienisi o ana tala inga se o le nei la ua whatau le company lea ma ua i oe ma ua whamaunia mai ua pasia e le pule whatonu po le board of directors o le Twitter ua o nei ina whatangaina le whatawina o lea po kalama po lea platform o le media a ngai i le bilionea tau ua lea o Amerika o Elon Musk e pe ona sila fia o le tangata lea mai le tu se sai ia amsalo i fo nona pito i Asia ia me se fo i o i Lucia a tangata na malanga mai ma i longa lona tamu fai ma lona tonga songa i nei Amerika ma ia whaatu i na ini pisinisi fau e yeilin pisinisi tauta ua lea ta vale o le Tesla o le pisinisi na mata tu nei le whangalol nei o San Francisco pe no tau sila fia sa tele na amu ai le au fai tavale pe le GMC, Toyota, Nissan, Macy Company, Tele, Chevy o Macy Ford, sa amu inai ina watau amata mai le pisinisi ale neili Elon Musk company le o tavale fa eltise po electric vehicles o le Tesla sa mataina atula il fatal fatal nei San Francisco il no le o Haywood sa ele falta vale na o le Toyota iona so ia sa fatawina ma amata i le pisinisi le ali ia sa moni mawina lava le faingata o ala sa ia uia sa ia tu maupea ma tel tonuina lona fa mo e siaso ia wa temina tu so luas fulto sanga talwai sa tamo fai ele mango e mese lava le EPA ina ia tamo fai ni ta vale e oile le tise ele to fa ina le kesi
o le gas ona o le tele o le emission o le pollution mo le lau le ele po le mavani manimo o le tele na pala le ea e mana vaina ma tele ai whaama ia me se fwoi la Afiafi o le tau pe ona iei tātou sila fia le tātou atunu le ua mangoto ai le tele o nisi o motu o le Pasifika ona o le puipuinga lava leo le ozone leia po le vani manimo talu ai le tele o le kasa whaongaina e ala le is whaongaina le suau o le sila le tangata na ia tūlai mai ma taina tūlanga i o ta'avale e alu le tise e au normal whainga o le kasa e wila na amu e le tele o company ta'avale te tele ai sa tamu whai o le mea o tūlai mai ua matuai lona tūlai mai o lea company ta'avale ua sili fo ina taulia e tangata ona e alu le tise e le alu ai se suau tele mwha ai ti ai le palapala o le ea o le lalolangi e me se foi o le nei kolope po le cosmology ua whaina i talu ai le kasa ma le ozone leia o le mela utupu ia wato e tafa mai nei le amu lea o te whai company ta'avale talu ai ua mātango fia le company lea le Tesla ma ua tele ina taulia e ili tatununga o leisi se fuluanga i le lua se fulu tausanga o lo lumanai ua sili atu le numera o ta'avale ua alu i le tise na i lo numera o ta'avale ua otu ina le kesi ia atonu fo i e whai maavenga e peona i eli tatu le ngata le lo lang tele ia o le pumoni ua sili e le ono tāla i le kesi ua lata i le fitu tāla i le kalone e tasi ia i mātou San Francisco nei e fo il tala le ua o mai ua whapena fo i tātou malo Samoa ua 5 tāla mo tupu i le kalone e tasi i le kesi Samoa ai o le ai lo winga o le famtalanga i le ngaluenga le nei tangata ua o Elon Musk e le ngata ina ia tamu whaia le company folder o ta'avale o le Tesla e alu ai ta'avale i le tise o ia fo i lea sa ia tamu whaia mai le tūlanga lea o le whaongaina o le ave o le la malosi e toi whafo i atu ma maua mai eile le tise lea sa mori mawina se tasi lea o tangata sa ofo atu lana fe soswani i panels ia mo mai le tise i Samoa e le ngata i tātou malo Samoa ai whapea fo i le malo Amerika Samoa o le lawa ua mai le tala nei ona o ia lea ua ofo na te whatawina le company lea o le Twitter o se tasi o platform whanei o po technology e fisota i ai o le popolenga ua o mai ia le ngata ua whaina i la le aluanga i luma o le company lea o le Tesla kai mai mo le mau le so se lau 2.1 biliona le lusi i le sol ne tasi lau 2.1 biliona ua lusi il company lea ona ua whatawina e le owner lea o Elon Musk le company o le Twitter 4 biliona a le polenga tele o iai whai mai o le ato e whaatanga i la tau ia sa whasa mai le platform lea o le Twitter e au fi ai la ma le president e whale tonunga nei o Donald Trump ia o le naunaunga e le o atu fo i le a whaina mo le tātou atu no i Samoa a wai le o pōse i lo le a fia tele o lo mawai tala whatupu e ala lea i le platform lea o le Facebook ia o le Facebook ia se longa e whao ngā nisi o computer pa nisi ala iPad me whapena e o fo le telefoni o le popolenga o le Twitter o le mea pitu silo na vave o le platform po le ala hata po le ala leo le pitu sili o na vave o na fia i tangata uma i tātou talsia ia le alofa o le tua ua so se mea le rei lava a le anga no whaonga le tangata ua whaina i fo i le soifua o le tangata ui o lea tātou wha moe ia pe o le o pese soswani mai e taina le sunga le whatonu le tātou po kalama e ui lava i nā awhia i tātou tu mai maua ia pe so foi le vasa tātou te asaina ia pe tātou savalia foi le toa Faife'au noa mani te monga mala o whamnianga e ui o lea
e la vala le tua na te ina elu to soifua ma tātou o le saofia ma iai tātou mai ti ngā ma whaingita o le soifuanga. O le whamalosi le nei, o le tai ao fau o le asorulu o le tala le tusi whaitau aso, ia mauti noa i tātou i teimi whaingita. Mauti noa i teimi whaingita. Confidence in time of peril. O tusi whaitau o tusi sa mwelu sumar fitu, tōtu sumar lua, e o ilo na fast sumar fitu o le matua, o whaiatu fo i tāwita. O Yehova na ia arawea i a te au nai le limo leona, ma le limo le urosa. O ia lava na te lavea i a te au ai le limo le nā Filistia. O na whai mai leo saulo i a tāwita, halu ia oe, ia te oe fo i Yehova. O le tala leo le tusi whaita waso mo le asa tai au le aso lulu. A ua umaia, ona ia family atu mo i lato o le Auaunaga mo le asa tai au. A ua uteliton o se lu i mātanga o fia lea ma se whala e au lelei lea e tala whengai ma le tātou pōkalama le nei Afiafi. Ona o Faife'au o lo whengai ai e mese lawa le malenga mariu ma le oti le ngata le mātou tala whatai nei San Francisco pe na au a mia elu mātou tamai i sa ako pōti. Ia vea foi le nei ala mātou ngō fia. E whai loa le ngā fia fia Tele. Sau sistemi watu le ngalo pōti mo pōti. Ai le ngata le luaina o le mātou tala whatai nei i whangaloa e peona iei mariu le mātou tamai i sa ako pōti. O lo iei foi se tasi o mariu sau sistemi whai loa atu au i linga. Ia whapefon tātou whalongoina ma mune mawina le tala o le anga i luma o le soifua o e ua mau mau. I lo tātou atu nuhu taluai lawa le nei whamai o le COVID. Le ala leo le manatu i a te au nei whaima. Whafoina o le tātou po kalama wa ane le vava alua mai le sunga le taitai. Ia e tau on tātou whaewina se tala mātou o fia o le lui lea. E mauti noa i teimi o whaingita. Lo tātou awai mai o tātou atua. Confidence in time of peril. Our Lord will not forsake us, but He will continue to be with us. His Holy Spirit will continue to guide us through difficulties and also to comfort us and to lead us the way. No wonder why the psalmist always pray in the 51st Psalms as our Father, Tamasese akopoti leli ie fo ina mo matou se loto fo mo ie te ina mo matou o fo ita besea lo nganga pa ie lunga ia te matou. Like the psalmist always pray in the Psalm 51st, O Lord, create in us a new heart, a new spirit. Do not depart from us, and let not your Holy Spirit depart from us. For your Holy Spirit is our source, our strength and guidance. For your Holy Scripture is a light and a lamp unto our feet. O Lord, continue to be with us, so we may be continued in confidence in time of peril, and to move forward with your love and your kindness. Mauti no i tātou i teimi whaingita, o le lofo le tua e le tu la fo ine tātou atonu saunia mai sunga le tātou atonu se pese i ona watu muli leo stala mo le whawina o le tātou po kalama. Tātou anga i rumba me mauti noa i teimi whaingita. Hey,
te oe, ia e ia fai mo e whaavava. Have oni mai a whai ai, mea e anga ia te oe. Have o vai ia anga, he te moe I nau te au. Olo alo Auaunaga. He auauna tuia te oe, ia e talia. Atoa, ia whai mo e whaavava. Marina lapi o le Samoa jam usuina ave lo wola I au ngā leli ie I au Faife'au. Ave o aso o tutoe e vi ia I la au fio. O te tonu o le te talo rena ma le langona sa ia I lo mātou tama ia I sa akopoti whaafitai le lofo le tua ua a mia lona soifua o ta ua ngā inai mo le tua malana Faife'au malana talo lei. Vea fwele ni avinoa vea ia masui o le whanau a inga mo mai masani I mo le ilia nganga whaafitai Tele malo le tātou atunu o e nā lolofa mai ma awa mai mo na toi sauninga e mai se fwoi o lo tūsi o lofa iala ese matatalo o mātou maua ili mawhitanga mawhana ia me se lo to lango mai fa tai Tele le sunga le fa fengainga ia e te wati al sana mal faltua ia vita al sana fa pero malo le fa ka sai Tele siri ono lo to lango sua I sauninga o lo matu ta mama le fa mo sai ai le ngata fu le sunga na wa ia a tua tanga lo peti male pei mal faltua e me se malo le karesia le fa ka sai San Francisco mo le whaungaina o lo tō malu e mese fo so soni mai I le aso sa ia mawhenga iai a wālawa a pēlenga malo whaanga mo lo mātou te mā o le sunga I to ina Faife'au to ina I sa akopoti malu le pulenga e mese fo ntanga luenga wo mai masani me lau whainga luenga sa auto wa mai pe o le sunga ia Faife'au to ina ia ai lau to whaiono a pe fo to ina ia kenape ria po malo lo to ina ia tau o manisi no malo lau whainga luenga sa auto wa mai ala ese malo whaafitai pi ia le tue lo to ulofa tu no lo to ulofa tu lai ua Manuia I sauninga o se o mātou ta mā le hafo I se whale tonu I mātou le whanau vāne pitelenga ia mo potimu le malu a inga ia malu ave whale so mātou whale tonu tau ia le nofa o le atua tali ai pēru tātou wanga I luma I le nofa alwhani e mese e pēo no usuina le vi inga o le atua ia tātou ola o ngā pēa
mo ke viso malana Faife'au malana Taulogologo Samoa ai. Na minute o te toi le tātou po kalamu le o le Taulogologo Amerika o le alava le nganga. Ia ngā soifua mo le ola, a wā le tua mo lana Faife'au mga luenga, a whai ei se au ngā mo le tātou atunu, ia a ngā mo se ola, a meisi o se nganga e tō tasi vi ia le tua mo le Faife'au mo le ngā luenga. Tau nei, pa malulu atu mo nisi vai aso e lua o luma o lulu manai, po nisi vai aso e tolu o manai o la tātou le whatasi ai o no tūlango Faife'au mga luenga. Tō ki me lau la au le vai aso lon tolu tātou toi wheloa i ia vai aso leo o le whainga mai tātou toi wheloa i ai ma le po kalamele nei o le Taulogologo Amerika tū sao atu mai le whangaloa o San Francisco. Mo le tēnu nei whātoi fuaina ma whātou whā o lau tō Auaunaga Moegagogo Tamasese o le Taulogologo Amerika mai le whangaloa o San Francisco whatasi ei ma lau sunga i le whātolo nei po kalama o le siufonga o le Taife'au tui la epa whaawetai li o sua o le siufonga o le Taife'au mai Long Beach, California i le suafo le li tātou mtai o Yesu Kiwiso o le li o le toi tū soifua ma ia Manuia.
Ia